Why were you absent yesterday? Why were you absent yesterday? ته پرون ولې غیر حاضر وې. absent ویل کېږي غیر حاضر ته. yesterday ویل کېږي پرون ته. I had a piece of urgent work. I had a piece of urgent work. زما لږ ضرور کار و. السلام علیکم دوستانو. که غواړئ چې په سکول کې انګلیش ووایو د ملګرو سره یا د ټیچر سره یعنی د استاد سره، نو دا ویډیو ستاسو دپاره ده. ویډیو تر اخره وګورئ او فایده ترې حاصله کړئ. راځئ چې ویډیو سټارټ کوو. Sir, I have a question. Sir, I have a question. استاد زه یو سوال لرم. Please repeat that again. Please repeat that again. مهرباني وکړئ دا بیا تکرار کړئ. Give me your pen. Give me your pen. قلم دې راکا. Don't repeat this. Don't repeat this. دا ما تکراروه. Say sorry. Say sorry. بخښنه وغواړه. یعنی say sorry. بخښنه وغواړه. Calm down. Calm down. خاموشه شه. I don't have red pen. I don't have red pen. ما سره سور قلم نشته. Take my notebook. Take my notebook. زما کتابچه واخله. Stand up. Stand up. ودرېږه. Sit down. Sit down. کښېنه. Don't talk. Don't talk. خبرې مه کوه. Come here. Come here. دلته راشه. بل سنټنس دی. Go there. Go there. هلته لاړ شه. Look at to me. Look at to me. ماته وګوره. Look ویل کېږي کتل ته یعنی ماته وګوره. Look at to me. ماته وګوره. Don't cry. Don't cry. ژاړه مه. Cry ویل کېږي ژړا ته. Respect him. Respect him. هغه عزت کوه. Respect ویل کېږي عزت ته. Don't be silly. Don't be silly. صدا کېږه مه. Let's go outside. Let's go outside. راځه چې بهر لاړ شو. بل سنټنس دی. Let's take permission. Let's take permission. راځه چې اجازه واخلو. Permission اجازه ته ویل کېږي. It's getting late. It's getting late. ناوخته کېږي. بل سنټنس دی. Why did you come so late today? Why did you come so late today? ته نن دومره ناوخته ولې یې. سنټنس دی. I woke up late this morning. I woke up late this morning. نن سبا زه ناوخته راپاڅېدم. Morning ویل کېږي سبا ته. Late ویل کېږي ناوخت. بل سنټنس دی. Why were you absent yesterday? Why were you absent yesterday? ته پرون ولې غیر حاضر وې. absent ویل کېږي غیر حاضر ته. yesterday ویل کېږي پرون ته. I had a piece of urgent work. I had a piece of urgent work. زما لږ ضرور کار و. یعنی زما ضروري کار و ځکه زه پرون غیر حاضر وم. بل سنټنس دی. I was ill. I was ill. زه بیمار وم. ill ویل کېږي بیمار ته. Who else was absent yesterday? Who else was absent yesterday? پرون بل څوک غیر حاضر و. بل سنټنس دی. Amma, Wajid and Ali was also absent yesterday. Amma, Wajid and Ali was also absent yesterday. Amma, Wajid او علي هم پرون نه و راغلي. یعنی absent و غیر حاضر و.
It was holiday the day before yesterday. It was holiday the day before yesterday. پرون نه بل پرون چټي وه. holiday چټي ته ویل کېږي چې په کومه ورځ چټي وي. What did you write in English yesterday? What did you write in English yesterday? پرون تاسو په انګلیش کې څه لیکلي؟ We wrote a story and an essay. We wrote a story and an essay. موږ یو کیسه او هم یو مضمون ولیکو. بل سنټنس دی We did not write anything. We did not write anything. موږ څه هم نه ولیکل. یعنی چا پوښتنه درنه وکړه چې پرون تاسو څه ولیکل، نو تاسو په جواب کې ورته ویلی شئ We did not write anything. We did not write anything. موږ څه هم نه ولیکل. بل سنټنس دی Did the teacher take test in English? Did the teacher take a test in English? آیا استاد په انګلیش کې ټیسټ واخیستو؟ بل سنټنس دی Yes, he did. Yes, he did. هو هغه واخیستو. بل سنټنس دی Will you come tomorrow? Will you come tomorrow? آیا ته به سبا راځې؟ یعنې خپل ملګري ته دې وویل په کلاس کې چې آیا ته سبا راځې؟ په انګلیش کې به څنګه ورته وایې؟ Will you come tomorrow? Will you come tomorrow? آیا ته به سبا راځې؟ بل سنټنس ته یعنی د دغې جملې جواب دی Yes, I will. Yes, I will. هو زه به راځم. بل سنټنس دی May I borrow your notebook please? May I borrow your notebook please? مهرباني وکړه ستا کاپۍ ماته لږه راکړه. Sorry, I have given it to محسن. Sorry, I have given it to محسن. بخښنه غواړم ما کاپۍ محسن ته ورکړې ده. یعنې تا په جواب کې ورته وویل چې ما خپله کاپۍ محسن ته ورکړې ده. نو په انګلیش کې به څنګه ورته وایې؟ Sorry, I have given it to محسن. بخښنه غواړم ما کاپۍ محسن ته ورکړې ده. Ask someone else. Ask someone else. د بل چا نه یې وغواړه. Did you write yesterday's lesson? Did you write yesterday's lesson? آیا ته پرون سبق لیکلی دی؟ په جواب کې به ملګری درته ووایي یعنی Yes, I did. Yes, I did. هو ما لیکلی دی. بل سنټنس دی May I clean the board? May I clean the board? آیا زه بورډ صفا کړم؟ Don't erase it. Don't erase it. مه یې صفا کوه. I have not written it. I have not written it. ما نه دی لیکلی. May I start reading? May I start reading? آیا زه reading شروع کړم؟ بل سنټنس دی What page is it please? What page is it please? کوم پیج دی؟ بل سنټنس دی I did not understand it. I did not understand it. زه په دې پوه نه شوم. Thank you, sir. No, I got it. Thank you, sir. No, I got it. مننه استاد. اوس زه پوه شوم. بل سنټنس دی Look at the board. Look at the board. بورډ ته وګوره. Write on the board. Write on the board. بورډ باندې ولیکه. Turn the page. Turn the page. پاڼه واړوه. Put the books in your bag. Put the books in your bag. کتابونه بیگ کې کېږده. بل سنټنس دی What time is it? What time is it? څو بجې دي؟ What date is today? What date is today? نن څوم تاریخ دی؟ What day is today? What day is today? نن د څه ورځ ده؟ Don't disturb us. Don't disturb us. موږ مه تنګوه یعنی ډسټرب کوه مو مه. Just reading. Just
reading सिर्फ reading just word kegi सिर्फ full sentence है may I come in please may I come in please ayaza danuna ratlesham may I sit over there please may I sit over there please ayaza halta kinastelesham دوستانو دا و زموږ سره نننۍ ویډیو امید لرم چې لږ څه به مو ترې زده کړي وي که ویډیو مې خوښوي ویډیو لایک کړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ د انګلیش زده کولو لپاره د ځان ډېر خیال ساتئ ما ته راکړئ اجازت الله حافظ